Sanibonani guys, nansi i-quick recap of uThando Nesithembu. Sibona laphayana uMakhumalo aqhubeka ukukhuluma ukuthi uMusa Mseleku akamboni ngalutho nale ndaba yokuthi uye wakhulisa uMpilo, kusho ukuthi uMseleku akayiboni as i-contribution. So uthi uMakhumalo kusho ukuthi yena kahle kahle kaMseleku njengenkulumo yaka Musa Mseleku kusho ukuthi yena aka-contribute. Bese kuyena uMangwabe uthi naye aka-contribute lutho ngenxa yokuthi uMseleku ufuna abantwana babafana and yena sekamnikeze amantombazana up to this farm, right? Bese kuyena siya laphayana kuMayeni. uMayeni yena mabambuza nge-contribution le ayenzile emndenini kaMseleku, uthi uMayeni ayikho i-contribution ayenzile ngoba uMseleku uye wamtshela kahle ukuthi ngalesa sikhathi egula asesibhedlela uzwile ukuthi uMayeni wayengafuni ukunceda in terms of i-contribution yokuthi uMseleku akhone ukuthola ilentuzana impilo. Bese kena uMayeni uthi yena the way ayibuka ngakhona kuyabonakala ukuthi uMseleku akakhuliswanga ubaba wakhe. Uyacabanga nje ukuthi if uMseleku uye wakhuliswa ubabakhe izinto bezizoba ngconywana, right? And then from there uyaqhubeka ke uMayeni ukuchaza ukuthi njengoba bese ngishilo ukuthi kuthiwa phela mina ngangafuni ukukhipha imali. Kwangena uMakhumalo ngaphakathi wayichaza le ndaba ukuthi yena uye wafika laphayana esibhedlela, makafika wathola uMangwabe, wabuza uMangwabe ukuthi Mangwabe yini lengizwayo ukuthi uMayeni akafuni ukukhipha imali, right? Ngoba le mali lena bekuthiwe izodividiwa kawu-4, so meaning that labafazi laba abawu-4 uMacele, uMangwabe, uMakhumalo kanye noMayeni yibo abazoyikhipha le mali lena, right? So uMayeni yena makayichaza achazela wonke umuntu ohleli etafuleni uthi yena ngalesikhathi athi yena akayingeni, wayengakhulumeli indaba yemali. Uthi uye waya kuMseleku wamtshela ukuthi baba ngifuna ukufaka ku-medical aid. uMseleku wathi kuyena ungangifaki kulentuzana ku-medical aid ngoba ngenomfazi oyi-nurse which is uMangwabe, right? Okay fine. Kena yena uMayeni wasitshela ukuthi kusho ukuthi uMangwabe uyofaka uMseleku kwi-medical aid, right? And then from there yena uMayeni uthi uzomangala makazobuza nge-medical aid ukuthi and then i-medical aid yona, right, ikuphi, akumelanga ngabe yiyo encedayo. And then from there bambuza ukuthi hayibo i-medical aid eyani, ubaba akanayo i-medical aid. Hayi ke wamangala ukuthi hayibo phela uMseleku bengikhulume naye, wathi uyabona ke manje angiyingeni le ndaba ye-medical aid. So yena wayekhulumela i-medical aid, wayengakhulumeli indaba yelentuzana yemali ekumele ukuthi bayikhiphe for uMseleku esibhedlela, right? So ichubeke kanjalo indaba yabo. Sibone laphayana ulentuzana uMusa Mseleku akhuluma ngokuthi njengoba bakhuluma nge-medical aid yena wayengafuni, uye watshela uMakhumalo ngoba uMakhumalo wayefuna ukumfaka ku private ntweni kahle kahle kule medical aid yasebenzini. So uthi watshela uMakhumalo ukuthi makayikhansele ngoba i-company yakhe yi-private. And then from there ulentuzana uShibase which is uMayeni wayefuna ukumfaka, wamtshela ukuthi wena angifuni ukuthi ungifake, nginezizathu zami nje kuphela. Wathi kena nginomfazi osebenza kuhulumeni, loyo mfazi loyo wayena angangifaki ku-medical aid, wayikhulumela ubani, uMangwabe. So uMangwabe laphayana etafuleni uVetani wathi hayi mina nga-understand ukuthi wayekumele ukuthi kube yimi okukhokhela i-medical aid ngoba sonke sikanje singabafazi bakho, sokumele ukuthi sonke sizame ukuthi sikunakekele, but akusenani ngizokufaka kwi-medical aid eyami.
Hhayi uMacele naye akhulume into engamphathi kahle, wakhuluma ngokuthi isikhathi ukuthi manje abafazi bamtshele ukuthi yini le wayenza kangaka ngoba kubukeka engathi labafazi laba bayamsola ngokuthi huye owatshela uMseleko ukuthi makathathe omunye umfazi, right? Hhayi kwaphendula uMangwabe wathi futhi mina nje angicabangi, ngithi huwe owatshela uMseleko ukuthi makathathe uwife number 5. Isizathu esenza ukuthi ngisho kanjalo yingoba yena uMseleko washo ukuthi if angathathi uwife number 5 kuzobukeka engathi akakuhloniphi futhi akalandeli umthetho wakho, right? And futhi naku previous season wena Macele uye wathi awunandaba whether uMseleko uyamthatha uwife number 5 or akamthathi. Gwecici wena sowuthatha abantu bakini niyahamba niyokhokha amalobola kabubani, kabuMakhwela, right? And then from there uMseleko uyakubuza kwi-TV, sesibona kwi-TV uMseleko akubuza ukuthi manje wena ilobola mawuhamba niyolobola mina bengigula nani nani nani, so huwe othathe abantu bakini nayolobola uMakhwela ngemali yakho, ngoba uMseleko uthi yena akazi nokuthi leyo mali leyo sebenzisiwe ukuyokhokhela uMakhwela ukuthi iphuma phi. Hhayi-ke uMacele uthi yena akazi lutho, akazi lutho. Gayizini uMseleko nibocaphela.